Sanibonani guys, igama nginqobile niphathele amanqabu kuzokwenzeka kwi-Itonga ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi kuzobe sekuba amabheketwane-ke phakathi kukaPablo noBanele, njengoba nje uzokhethwa yena uBanele kuthiwa uyena ozoba u-chairman omusha kwi-forum. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uNtanzi waba ukuthola nje ukuthi kunamadoda amphendukele akhetha uGadla abeka yena njengo-chairman. Hhayi, uthe sehambile-ke emhlabeni uGadla wamane wahamba waqotha wonke lawo madoda kwaphela ngawo. Uke wahlala phansi-ke nomfowabo uMduduzi kuleli viki, washo ukuthi kunala madoda lawa angavumanga ukuhamba noGadla, athembeka kuyena, yiwona kasezowathatha abese-ke yamkhothamela yena aqhubeke nokuba u-chairman. Ngathi-ke izinto ayizuhamba ngendlela uPablo abekade ecabanga ngayo, abasazomfuna-ke njengo-chairman futhi bazokhetha uBanele instead. Guys, engathi-ke kusazoshuba. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uBanele-ke uzobe esithatha isinqumo esizokwenza ukuthi umndeni wakoMagwaza ube sengcuphekweni, okuzokwenza ukuthi-ke uPablo afune ukubagola ngenethi, aqede bonke abomndeni bakoMagwaza. Guys, vele sisukile-ke phakathi koMagwaza noNtanzi, njengoba nje esemane nje uBanele wamphuca isihlalo sakhe uPablo. Manje-ke okuwesi-ke futhi ukuthi uBanele uzobe siyathandana-ke noZama officially, ngoba phela siyakhumbula kuleli viki umane wafika uMbali wamtshela ukuthi abasele sebeyiyeka lento yabo ngoba umndeni awuvumi futhi sekuze kwalahleka nomfowabo uNkosinathi emhlabeni. Manje-ke kushuthi-ke uZama usenalo lonke ilungelo lokuthi apepenyeke noBanele ngendlela athanda ngayo. Manje umbuzo omkhulu uthi, kazi uzovuma yini uNtanzi ukuthi indodakazi yakhe ithandane noBanele, ngoba phela bazi ukuthi uSanele kahle kahle akusiyena uBanele loyaya. So hey, kusazoshuba. And wesiphathi uzovuma kanjani ngoba phela nangu lo muntu lo umtshontshele isikhundla sakhe esikhulu esiphezulu ayesilwele impilo yakhe yonke. Guys, impela isisukile-ke uma kunje. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMakhumalo uzobe esafuna iy'mpendulo ngokuthi ngampela ubani lo ambonayo phambi kwamehlo akhe, ngabe undodana uSanele noma undodana uBanele yini. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke uke wafika uGumede wamtshela-ke uMakhumalo ukuthi hey, lo muntu ombonayo la akusiyena lo cabanga ukuthi uyena, umuntu ontshontsha umzimba womuntu lo. Wabuza-ke ukuthi ubani lo, wathi hhayi uBanele, akusiyena nhlobo nje uSanele. uSanele wadutshulwa uGadla phambi kwamehlo ami and nje angeke aphile kule simo lesi engambonayo kusona. So wena ubona uBanele la, awuboni uSanele. Kanti okuwesi kunakho konke-ke ukuthi uMakhumalo uzobe seyayibuza ukuthi ngoba noBanele bambulala bamngcwaba, kukanjani pho ukuthi avuke-ke manje abe sihamba ngey'nyawo. Uzobe sifuna zonke-ke iy'mpendulo-ke ukuthi kwenzakalani. Mhlampe-ke uzokwazi ukuthi amtshele-ke uBanele ukuthi hhayi, ngabheka emuva sonke lesi sikhathi bengikhona ngikaze vele ngahamba, ebese yathola ku-understand uMakhumalo, ngoba okwamanje ayi sengathi kuduma unopotiyane kuyena, akazi ukuthi into kanje ingenzeka kanjani. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uZama njengoba ezobe esejabula ukuthi eyi usebuyile-ke uBanele isithandwa sakhe, hhayi uzomane aphoxeke ngoba uza ney'mfihlo ey'nkulu engeke aze akwazi uZama ukuthi amelane nazo. Siyakhumbula-ke guys ukuthi phela uBanele uyazi ukuthi ubani owambulala. Ngesikhathi nje iThonga lisaqala baxabana isikhathi eside kabi uPablo benoBanele, waze wamsongela wamtshela ukuthi akahlukane nendodakazi yakhe otherwise uzombulala. So ngesikhathi nje edutshulwa wayazi vele ukuthi umuntu othumele abantu abazombulala ubani. Manje-ke guys, njengoba ezobe sembona kaningi uNtanzi, I'm sure kuzovuka kuBanele ukuthi hey wendoda, wena wangisa kagoqanyawo, ebese mhlampe efuna ukuyiphindiselela noma atshela uZama yena uqobo lakho ukuthi hey, nangu umuntu owangenza lento le engenzeka kuyona. Kanti-ke guys, siyakhumbula-ke futhi ukuthi ubekade eshilo uBanele ukuthi akazuhlala la isikhathi eside, yingakho nje angafuni ukuqhuba i-relationship ende noZama njengamanje, ngoba uyazi vele ukuthi ubolekiwe lesi sikhathi, usazophindela emumva. Asazi-ke ukuthi uzophindela emumva esemane wawuxova yena umndeni. And okunye-ke futhi guys ukuthi uZama usanda ukuxolela uNtanzi emtshela ukuthi usezozama ukuthi like athi let bygones be bygones. Manje mase kuvuka le ndaba yokuthi nje wahlukana nesithandwa sakhe ngenxa yakhe uNtanzi, kushuthi kahle kahle uZama usezomzonda even worse ubaba wakhe. Hey, le relationship kaNtanzi noZama sengathi guys, hey, isazobheda worse. Hhayi-ke
Okunye okuveziwe-ke ukuthi umndeni wakoDladla nomndeni wakoMagwaza hhayi akakapheli bandla impi phakathi kwabo bobabili. Sengathi-ke ubaba uDladla usazophinda futhi awuvuse umsindo mayelana nokudlula emhlabeni kwendodana yakhe, efuna impela ukuthi umndeni lo yomibili ilwe ukuze nabo phela bethole i-revenge, ngoba kumnandi phela bona bayifihlile indodana yabo, kodwa umndeni wonke wakoMagwaza usaphila usadla nhlamvana, kodwa yiwona lo mndeni wakoMagwaza obalethele izitha wabadonsela amanzi ngomsele. Manje-ke ubaba uDladla usazofuna impela ukuyiphindiselela ngayo yonke indlela. Angazi-ke kanjani ngoba phela akabonakali njengendoda enodlame nethatha isibhamu nje ibhakaza abantu ngaso, kodwa-ke mhlampe-ke igqubu leli lizomenza abe-strong, besigcina efana nabontanzi nobanele, afuna ukudubula umuntu ambulale. Guys, asazi-ke guys ukuthi yozala nkomoni-ke uma kunje, kodwa-ke azophela lapha-ke amanqambunqambu wey'thonga. Ningakhohlwa ukulandela namazwibela azoqala ngeviki elilandelayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa naku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amanqambunqambu kuzokwenzeka kwi-Ithonga ngeviki elilandelayo.